Stvorila se ta panika, velika panika, ljudi su počeli prodavati, cijena Bitcoinu pada, evo već treći dan, međutim glavna priča je ta danas koja iskače doslovno iz paštete, velike količine Bitcoina da će prodati Amerika, Bitcoin koji je zapljenjen i tako dalje. I želimo ovo prokomentirati, želimo nešto pokazati, pogotovo ako ste početnik, čak i ako ste duže u kriptu, želim da ostanete, da ovo pogledate, zato jer vjerujem da će biti jako zanimljivo i možda svi naučimo nešto iz ovoga. I zato ostanite, natrag smo za 9 sekundi. Ljudi, idemo malo nešto prokomentirati, ali samo prokomentirati i sve ovdje isključivo moje vlastito mišljenje, ali ovo što ću vam sad reći čak nije ni mišljenje, ovo su činjenice. Ovo je 1/1, doslovno 1/1. I zato vraćamo se, bacit ćemo oko na MaxC da vidite samo stanje Bitcoina u trenutku snimanja ovog videa, 93.105, prije 2 tjedna bili smo na 108.000. Ko je mogao zamisliti, ljudi? Da li ste mogli zamisliti uopće scenarij prošle godine da vam je neko govorio na 93.000 na kripto sceni da će biti depresija? Depresija ljuta! Bitcoin je na 93.000, ljudi su razočarani. Ne mogu vjerovati kakav dump, kakva korekcija, tragedija sa 108.000 palo na 93. Sanjali smo nedavno kad će probiti 70 i nešto ATH. Probili smo i 70 i nešto, i 75, i 80, i 85, i 90. I za 2 tjedna dobivamo pro Bitcoin predsjednika, dobivamo sve se slaže. I sad je panika. Međutim, ko sije paniku? Pa onaj ko želi zaraditi lovu na shortevima. I zato ova priča da Amerika prodaje Bitcoin koji je zapljenjen, tako lako je provjerljiva, ljudi, da ga je prodala. Ja gledam nalog 700.000 ljudi. Kaže, po informacijama koje on ima, Amerika je noćas prodala. Amerika je prodala. Ja gledam čovjeka, prati 100.000 ljudi i on nije sposoban svojim gledateljima da pokaže ovo, da svojim gledateljima pokaže kako je jednostavno otići na blockchain.com, kako je jednostavno ovdje gdje se treba zalijepiti adresa, pronaći preko interneta u 2-3 klika adresu od službi u Americi koje imaju taj Bitcoin, kako je lijepo provjeriti stanje na toj adresi, kako je lijepo vidjeti da se na toj adresi nalazi 8.781.515.595 dolara po sadašnjoj cijeni ove količina Bitcoina. I kako je lijepo vidjeti tek ovaj ovdje podatak da je na ovu adresu 134 transakcije da su bile do sada. Adresa je primila toliko i toliko Bitcoina, a poslala totalno sa ove adrese, pogledajte ovo, and has sent a total of 0,000. Znači, s ove adrese nikad ništa nije otišlo. I onda čovjek kojeg prate stotine tisuća ljudi, dogovore se njih 5, kažu ajmo odraditi 2-3 shorta, ajmo se kladit, ajmo na kladionicu, ajmo se kladiti da će Bitcoin malo past i onda se dogovore u suradnji sa medijima, posiju narativ i onda početnik od 19-20 godina koji prvi put u životu stavio $100 ide tradati i onda on kaže sad ću ga ja uhvatit, iće dolje zato jer je Amerika prodala. Pa rekao mu onaj veliki influencer da je Amerika prodala i šta se događa? Legenda ode na mjenjačnicu i krene prodavati, računa pa bolje da ja prodam na 95, bolje da ja na 95 prodam pa da ga uhvatim na 80 na buyback, kupit ću ga povoljnije, još veću količinu, tako razmišljaju početnici. I kad su ga influenceri uvjerili da će sa 95 potonuti dolje, on je odlučio prodati svoj Bitcoin, događa se sljedeća stvar, cijena malo padne, influencerima prođe short, influenceri zaradili novce, a taj nije. On ima te svoje novce, on ga čeka dolje da padne. I onda influenceri kažu, ok, to je sad prošlo, zaradili smo milijune, koji je danas datum, 9. je, za 11 dana Donald Trump postaje predsjednik Amerike, ajmo sada posijati novu euforiju, ajmo reći, ono je sve bio fad, euforija, Bitcoin će eksplodirati jer Donald Trump postaje predsjednik, oni će napraviti longove i stvore euforiju, cijena ide gore, 4-5%, oni opet pogađaju svoje oklade, a ovaj momak, ova djevojka, početnik, koji je prodao na 95, da bi ga hvatao na 80, sad ga mora kupovati na 97 po još skupljoj cijeni nego što je izašao iz njega. I zato se moramo vratiti na ovu temu. Koga god zanima
Ulaganje u Bitcoin, ne postoji bolja rečenica stvarno prije nekoliko godina što je rekao Hrvoje Prpić, nema bolje stvari, najjača stvar koja postoji kad ulažete u Bitcoin je ta moć. Ta moć da uzmete daljinski i da ugasite televizor. To je slikovito. Što to znači? Kupuješ Bitcoina koliko misliš da si ga spreman kupiti, s novcima za koje misliš da si spreman zaboraviti na dosta godina i to je to. Nema stresa. Ovako, hvatat narativ, hvatat gore, hvatat dolje, ići tradat, zato jer je neki influencer nešto rekao, a ne provjerit, još gora stvar ljudi, ne provjerit. Tako lako su provjerljive stvari. Pogledaš koja adresa, pogledaš stanje na adresi, jel poslano, nije poslano, i onda postaviš pitanje tom legendi, alo frajeru, pa šta si tamo napisao da su prodali? Pa šta nisi provjerio adresu? Pa koga ti lažeš? Mislim da je ovo važno da se podijeli. Mi se vidimo, pogledajte ljudi, ako vas zanima kako isplatiti sa kriptomjenjačnice, a još niste pogledali video na banku, imamo tu video, ako vas zanimaju novi tekstovi na Buy Me a Coffee, provjerite i nove tekstove i mi se vidimo uskoro već u idućem videu. Hvala vam najljepše.